Ovo su one knjige za koje ste nam godinama govorili da nedostaju toj velikoj biblioteci Službenog glasnika, knjige iz oblasti beletristike, biblioteka koja se pojavila pre otprilike nešto više od godinu dana, a koja je već postala bogata brojnim naslovima. Danas ćemo predstaviti 3 knjige iz biblioteke Glasovi sveta. Da vas samo podsjetim, a mene je upravo podsjetio jedan od urednika biblioteke Jovica Caći, 10 knjiga objavljeno je u okviru ove biblioteke. Ona je počela onim čuvenim naslovima, ali koji su na drugačiji način dati našim čitaocima. Dakle, to je bio Proces Franca Kafke, koji je preveo Jovica Caći i koji je zapravo bio jedini kompletan prevod koji se pojavio. Zatim je bio Don Kihote, takođe jedan obiman i potpuno novi, drugačiji prevod koji je zapravo sledio original i prevela ga je Aleksandra Mančić. Sabrane priče Julija Kortesara takođe su se pojavili u ovoj biblioteci i možda je ona počela sa tim značajnim i velikim knjigama, a pred nama su 3 nove knjige koje su takođe velike i značajne, ali možda ne toliko poznate kao ove koje sam pomenula. Dakle, danas ćemo govoriti o 3 nova romana objavljena u biblioteci Glasovi sveta, a o tim knjigama govorit će njihovi prevodioci. Reč je o knjigama koje su pred nama. Dakle, tu je Leksikon roman Andreasa Opopenka i prevela ga je profesorka Mirjana Stefanović. Zatim Nestala osoba Franca Kafke, naravno u prevodu Jovice Caćina, i Hristos protiv Arizone Kamila Hosea Sele, koju je prevela Aleksandra Mančić. Ne znam, ili sam sanjao ili sam zaista i u zbilji uveren da ćete ova 3 romana voleti. Da im je teško odoleti. U svakom slučaju, pre svega, da navedem knjigu Selinu Hristos protiv Arizone, koja se već oprobala, da kažemo ovde, u srpskom čitalištu, čitalaštvu, med čitaocima našim, i mislim da je postala u neku ruku kultna knjiga. Nije reč o bilo kojem, naravno, autoru, on je ovenčan Nobelovom nagradom za sveukupno svoje delo, ali od svih tih romana koji su se pojavili kod nas, na hrvatskom, hrvatsko-srpskom, i sada, pred svega, ovaj roman na srpskom, i ono što sam ja čitao na drugim jezicima, moram da priznam da mi se najviše, zaista najviše mi se opčinjava me, dopada ovaj roman. Romane, kao što znate, kada je dobar roman, ne možete da počnete rečenicu pa da prekinete usred rečenice čitanja. Ko je to vidio da prekidate usred rečenicu? Uvijek završite rečenicu, nije važno, koji god je obeležite mesto dok li se stigne. U ovom slučaju to će biti malo teže, jer roman ima samo jednu jedinu rečenicu, u jednom dahu, najskap je napisan i tako mora da bude i čitan. Tako da kad morate čitati, a da ne dižete, ne prekidate čitanje, ali nećete se pokajati. Ako potrošite to vremena, zavisi od brzine čitanja vašeg, nekoliko sati, manje više, čitanja u takvom jednom jedinom dahu, baš kao što je napisan roman, nećete se, kažem, pokajati zbog toga što je delo moćno. Moćno je i kao ta jedinstvena, prozna, pripovedačka rečenica i po priči. Po priči, da vam ne otkrivam, možda ćemo čuti više o tome od prevodioca Aleksandre Mančić, koja je u ostalom, nema sumnje, jedan od naših najboljih, ako ne najbolji prevodioca španskog jezika. Dakle, roman, eto, ja, sve koji sam čuo da su ga čitali, bili su oduševljeni. Mislim da možemo da naučimo od njega što šta, a sam Camilo José Cela, pisac, autor je i po sebi već neobičan lik, to se već vidi iz početka pogovora Aleksandra Mančić o ovom romanu. Andreas Opopenko, roman Leksikon, koji ima pre svega neobičnu formu i podsjetit će nas na jednog našeg pisca, ali naravno da je
da je ovaj roman leksikon napisan pre nego što je nastao ovaj leksikonski roman u srpskoj književnosti, u prevodu Miljane Stefanović, što je važno, ali je još važnije da imamo njen pogovor koji je napisan, rekao bih, u tom duhu, u leksikonskom duhu, baš tako da odgovara i samom delu. Dakle, reč je o jednom avangardnom književnom delu, ali veoma čitljivom. Miljan Stefanović je stručan za avangardnu književnost, posebno kada je reč o, recimo, o onome što se dešava u svetskoj književnosti, a i u našoj. Tako da imamo jedno delo koje potpuno je odgovaralo i viđenju književnosti samog prevodioca ili prevoditeljke. Dakle, imamo jedno delo koje zaista će vam se dopadati i koje možete, za razliku od sele, da čitate na preskok, možete uz predahe noge da preskočite nekoliko dana pa da nastavite da čitate i nećete izgubiti ništa od zadovoljstva u čitanju. Najzad, Franz Kafka, moram da kažem da ovaj njegov roman je, tako reći, to je prvi prevod na srpskom jeziku. Zašto? Jer je rađen prema izvorniku za koje ranije nismo znali, niti su naši prevodioci Kafkini dela uopšte mogli da imaju pristupa tamo. Dakle, ja imam tu dobru situaciju sam imao da sam rođen malo kasnije od nekih drugih jako dobrih, uostalom, prevodilaca i mnogih prijatelja mojih i prijateljica. Dakle, rođen kasnije, da sam bio u prilici da nađem ono što je autentično bilo Kafkino. Dakle, imamo roman koji je pravljen prema jednom nepoznatom originalu. Iz raznih razloga je taj original bio nepoznat, nećemo da ulazimo, ali eto, zahvaljujući Kafkinom prijatelju Maksu Brodu, njegovom nevernom, srećnom nevernom, da kažemo, izvršitelju njegovih oporuka, bilo ih je dve, u kojima je on tražio da budu rukopisi spaljeni, međutim, Maks Brod to nije poslušao i on je veliki deo rukopisa Kafkinih, bežeći ispred nemačke okupacije iz Praga u Izrael, preneo u Tel Aviv i on je to čuvao sve izvesno vreme dok nije zbog tamošnjeg rata koji je izbio, ali tamo onih 60. godina prošloga veka preneo deo u sef jedne od švajcarskih banaka, odakle je potom preuzeo jedan germanista, engleski, preneo ga u Oksfordsku biblioteku, te se čuvaju jedan deo rukopisa. Drugi deo je ostao, razume se, kod Maksa Broda i otkupljen ili od rukopisnog arhiva nekog nemačkog. U svakom slučaju imali smo roman koji je bio poznat pod naslovom Amerika. Naravno da to nije bio naslov Kafka. Kafkin naslov je Der Verschollene, ja sam sebi dozvolio da ga prevedem to kao nestala osoba. Malo sam, učinio, osavremenio sam u ruku prevodilački, ne izneveravajuće, razume se, naslov, to znači, dakle, ali sam osavremenio, imamo i implikacije vezane za nestalu osobu. Ali nestala osoba koja bi mogla da u neku ruku da bude bliska sa sledećim, da kažemo, romanom. To uslovno moramo reći, roman nije nešto što za Kafku lako može se tako jednostavno veže. Dakle, njegovim sledećim romanom Proces i kasnije Zamkom izgleda kao da sugeriše da je to taj put. Međutim, ne. Ovo je put Kafkin od kojega on odustao. Jer to je jedin njegov prvi roman u kojem ima izvesnog, da kažemo, optimizma. Ima i naravno da je i ta komika koja se javlja u takvom jednom, o tom optimističkom obzorju drugčija od one crne komike Procesa ili Zamka. Zato vredi čitati jer otkrivamo ne samo autentičnog, verodostojnog Kafku, nego otkrivamo jednog Kafku koji je manje poznat. Manje poznat ne samo zbog toga što nam je Maks Brod dao verziju romana sklapajući, kako on to zamišljao, verziju romana nazvanog Amerika, izbacujući neke zapise koji po rukopisu postoje ili menjajući potpuno kompoziciju
jer je 2 pogleda izvršio zamenu, tako dalje. Ne govoreći one sitne, male interfunkcijske intervencije njegove. Dakle, imamo Kafku koji je, ne samo kažem verodostojan, nego izuzetno vedar. I to vedar na jedan, ja bih rekao, pošto je tako malo i pripovedano, na jedan hiperrealistički način. To je neka vrsta, ja bih rekao čak, hiperrealističke komedije. Naravno da čitanje Kafkinih dela, ne samo kad reč o njihovim počecima, nego posebno kad reč o njihovim završecima, može da nas dovede često u izvesne nedoumice, jer nam se čini da ništa nije završeno, kao što i ništa nije završeno, ali ja bih rekao da je Kafka maltene i to želeo, da to sasvim u duhu njegovog pisanja, da ništa ne bude završeno. On je i pisanje shvatao malo kao neku vrstu pluralne bujice, nije brinuo mnogo o žanrovima, tako da se njegovi dnevnici isto čitaju, kao što znate i njegova pisma, čitaju kao književni tekstovi. Dakle, ti takozvani dnevnici, dnevnički zapisi u kojima se mešaju njegovi događaji lični tokom dana ili noći sa nekim nacrtima, zapisima, odlomcima priča ili nešto što je on zamišljao da bi predilo zapisati. Dakle, ta stalnost meša života i pisanja kod Kafke je učinilo da to postane neka vrsta ogromne, rekao bih, reke nalik Amazonu po dalekosežnosti, ne govorim po obimu, jer njegov delo ipak nije tako baš preterano obimno. Dakle, stvorio nam je jedan vrlo važan utisak o pisanju kao o kretanju mimo svih žanrova. Znači, pisanju koja se vezuje za život, njegov lični život, iako mi često ne prepoznajemo šta je od njegovog života recimo u ovoj nestaloj osobi, šta je od njegovog života u procesu ili u zamku, ili u nekim od njegovih priča. Franz Kafka je, za mene, lično jedan od najznačajnijih autora 20. veka i mislim da će biti jedan od najznačajnijih autora 21. veka. Dakle, od Kafke su mnogi učili, Kafkino pisanje je mnoge podstaklo i nisu odolili mnogi pisci od Nabokova, Nadine Gordimer, Markesa, Borgesa i tako dalje, nisu odolili tom, da kažem, zamahu koji je potpuno preokrenuo naše viđenje književnosti. To je Kafka. A u tom ukupnom delu Kafkinom nestala osoba ima posebno mesto i sviđam se. Čini mi se da treba da ponovim nekoliko stvari o samom Kamilu Jose Seli, koji je kod nas u stvari nedovoljno prisutan koliko bi možda bilo zadovoljstvo našim čitaocima da bude. Pisac potpuno nakon 20. veka po životu, rođen je 1916. pa umro 2002. Dakle, 20. veku potpuno pripada kalendarski. A u stvari njegova književnost je izgleda i njegovi romani naročito nešto što stalno najavljuje, barem za špansku književnost, nešto što će doći. A kako? Sela je pisao veoma mnogo u svom životu, osim 14 romana koje je napisao i jedne zbirke pesama i nekoliko zbirki pripovedaka i jedno more novinskih članaka. Ono što je za Selu bilo bitno jeste da nikako ne sme sebi da dozvoli poraz. To je njegova krilatica i nešto što je čak i dao da se upiše na nadgrobni spomenik. Dakle, da poraz nikada. Ono čime je svoju književnost hteo da podupre jeste strašno i stalno prisustvo u javnosti
jedan od tih prisustava jeste i redovno pisanje kolumni i pravljenje skandala. Što je radio cijelog života i verovatno kao deo strategije da neke stvari kaže i pokaže, a zbog čega? Kažem, 14 romana, čitan je, popularan bio, s druge strane bio i akademik, imao je, dakle, sva društvena priznanja koja se mogla u Španiji, a potom i Nobelovac 89. Dakle, zbog čega je njemu bilo bitno toliko da tu svoje pisanje podupre i tolikom silnom aktivnošću spolja. E pa, upravo o ovom romanu, o obračunu kod Oke i Korala, odnosno pristup protiv Arizone, je jedan, dakle, napisanom, što nije beznačajno napisanom, pisanom. Sela je počeo da ga piše negde u vreme kad je napunio 70 godina i završio ga negde kad je napunio 71 godinu i kad je već imao više 10-ak romana objavljenih, kada je Pascual Duarte prvi, onako veliki i zaista značajan roman, davno za njim. I tih 90-ih godina jedan ugledni kritičar i profesor književnosti i čovjek koji prati Selino delo, jedan ovako upadljiv primer je da piše o ovom romanu Hristos protiv Arizone kao veoma zbunjeno, ne znajući šta da kaže, da li to je dobro ili je to neko opet Selino ludilo i provokacija, i jedino što na kraju zaključuje jeste da verovatno je to u stvari roman koji će se čitati mnogo bolje i mnogo bogatije u 21. veku. Hristos protiv Arizone je verovatno roman koji sam najbrže prevela. Ne zato što nije postavljao probleme, zato što je bilo jednostavno prevoditi ga, ne, bilo je zaista ponekad teško. Međutim, zbog jedne druge stvari, zbog toga što me nije puštao od sebe ni trenutka. Dakle, zaista ta jedna rečenica na 250 strana, koja vuče čitaoca da je čita dalje i dalje i dalje, isto tako vuče i prevodioca. Znači, kad radite obično prevod, obično nađete neko mesto gde je neki logičan završetak da možete da prekinete prevod pa ćete nastaviti sledećeg dana, ali ovde nema završetka sve do kraja, nema nekog prekida sve do kraja. To je takva bujica i takva energija koja vuče od početka do kraja, a koja opet, ta jedna rečenica je neverovatno lako ju je pratiti kada je čitate. I to je, dakle, jedan od izraza koje su koristili za opisivanje ovog romana je nihilistički strip. Zašto nihilistički? O tome kasnije, a sad, dakle, zašto strip? Zato što su to, u stvari, ta rečenica i to nastavljanje jedno na drugo su u stvari kao male, kratke scene, odnosno blic prikazi koji izgledaju kao sličice na stripu i od kojih je svaki deo te rečenice jedna mala priča koja prelazi u drugu. I tako se nižu do kraja. Ono što je Sela u svojim romanima radio od početka jeste tragao za nekim izrazima, načinima na koji će uraditi stvari koje na neki novo otkriven i za njega novo otkriven način ili na način koji će ih drugačije
osvetliti. Jedna od velikih tema je španska istorija za selu, a ovo je, kažete, ako španskom istorijom se bavi, šta je sad u pitanju s Arizonom? Arizona je mesto, zemlja u kojoj je ogroman broj stanovništva su Indijanci. I to ne oni Indijanci sa severa Amerike, već Indijanci iz Centralne Amerike. Znate da je Arizona tek od 19. veka deo Sjedinjenih država, dakle jedna teritorija koja je vekovima bila deo španske imperije. Otuda veze i sa Španijom. E sad, sećate se, naravno, priča je postala mit od 19. veka pa do danas, Obračun kod oka i korala, sećamo se tolikih filmova na tu temu, kao western filmovi su opet stvorili jednu predstavu koja je u stvari i prati jedan tip svedočenja. Ali, da li ste se upitali ko su svi oni Meksikanci ili već Indijanci koji padaju samo mrtvi uzgred slučajno i ništa dalje da saznajemo o njima? E sad, priča romana Hristos protiv Arizone je upravo priča jednog od tih ljudi, odnosno potomaka, ako već govorimo o Obračunu kod oka i korala, jer cijela priča odvija se negde tokom 1917. godine i pripovedač, narator u romanu koji se zove Wendell Liverpool Lohiel, dok ne sezna da se u stvari zove Wendell Liverpool Espana, prema verovatno engleskom izgovoru, u stvari Espanja, odnosno Španija, ili možda Aspen, ili Topola, ili Trepetljika. Dakle, pripovedač koji nisam nije siguran u svoje ime, u svoje poreklo ili saznaje razne stvari o tome, priča i prepričava ono što je slušao od ljudi oko sebe, ono što je slušao od ljudi koji su doživeli Obračun kod oka i korala. Cijela ta silina i ta bujica jezika svakako koji vuče iz tih selu da ispriča to što priča, jeste jedna velika priča o Arizoni, odnosno o jednom delu dalekog zapada, ispričana sa one strane, sa margine, koja uglavnom ne dobija tako često reč. Otuda, eto, i reč kada je dobije, onda se produži na 250 stranica. Odmah na početku nešto da kažem, što se uobičajeno govori na kraju, ali dopustite mi podstaknuti ovim što sam pažljivo slušala. Činjenica je da su me, uz Okopenka naravno, s kojim sam najviše živela, tek ću da živim sa ovim knjigama, koje se danas predstavljaju u prevodima u ovoj, tako da kažem, bez ikakve patetike, jer to stvarno mislim, na istorijskoj uredničkoj radionici Jovice Aćina, da su me odjednom, dakle sve 3 knjige, stavile na muku, planirajući jedno izlaganje za skup, čini mi se, na jesen, na Filološkom fakultetu u Beogradu, autofikciji. Odjednom sam zbunjena da li je potrebno pričati o sve 3 knjige, što su naravno megalomanski zahtevi onog čitaoca koji ima strast za takvom vrstom istraživanja u tekstu, ne bih rekla genitivom, nego baš na ovaj način. Dakle, to je jedna stvar koju govorim na početku, uobičajeno kažem na kraju da se pominje. Druga stvar koju, a jednakog sumnjiva po važnosti za mene, jeste rešenje, naravno da je tu
bar sudeći po Kopenku, sigurno i u ostalim knjigama, urednik Jovica Aćin imao najvećeg udela. Vi vidite samo naslovnu prednju koricu, ali na zadnjoj korici kad se okrene svuda imamo faksimil potpisa autora. Sjajno rešenje, moram priznati, ali ja se sad ne upuštam u ove iz egoističkih razloga, naravno. Ja ću ovaj put govoriti, dakle, autokritički, egoistički iskazano, ja ću ovaj put govoriti o Andreasu Kopenku i o ovom njegovom čudesnom romanu. Dopustite mi da vas, eto tako da kažem, ubedim da vi znate ko je pisac imena Andreas Kopenko. I ako hoćete ovako prijateljskije ili prijateljski neposrednije, dozvolite mi, hajde da vas ubedim da vi u istinu znate ko je pisac Andreas Kopenko. Podsjetit ću vas samo na jednu noticu, stalno se prisjećam, tako sam navela i u pogovoru, da ste vi to ime upoznali, morali ste naravno upoznati i živali ste sa tim, iako niste bili svesni toga, upoznali negde u dnu, u levom budžaku, što bi se reklo u Vojvodini, na drugoj stranici književne reči, 1984. godine, i ja taj datum i taj podatak neću zaboraviti, jer je moja znatiželja onda od tada išla za tim da to delo prvo pročitam, a onda kad sam ga progutala, koje isto tako ima rečenice, ali na drugčiji način sklopljene, tamo su reči potpuno nerazdvojene u čitavim pasusima, pa više ne znate gde je početak, gde je kraj rečenice, onda sam uporno pokušavala da svakome za koga sam verovala da je dobar prevodilac, da taj roman, leksikon, delo, specifičan tekst, ne znam kako da to naučno odredim, još uvek sam u tim dilemama, da neko to prevede. Svi su da, ne, pretpostavljam ne zato što nisu umeli, nego verovatno i nekakva tako, eto, sloboda, kao nedostatak vremena i tako dalje, dok u istinu nisam vršila prisilu na Jovicu Aćin i rekla sam, ama to mora bilo kada, ali to konačno mora da se objavi na srpskom jeziku. Utoliko mi je draže što se upravo pojavila i što danas zborimo kako tako ove 3 knjige. Dakle, već po tome, eto, možete da slutite da vi znate za pisca imena Andreas Kopenko, da znate za pisca, ponavljam, imena Andreas Kopenko, koji je jedan od najznačajnijih pisaca austrijske književnosti 20. stoleća. Neću da preterujem pa da kažem da je najznačajniji, otud ostavljam tu sintagmu, jel te, jedan od najznačajnijih. Šta je neobično, pa ću na kraju ću vam ispričati pričicu koja je ovako izgleda banalno. Šta je neobično u ovom delu i u ovom tekstu, mislim to da razlikujemo, neobično je kad pisac imena Andreas Kopenko izlaže podrazumevano, ali baš obligatno podrazumevano potencijalnom čitaocu, izlaže poziciju pisca imena Andreas Kopenko u delu u kojem je jedan od glavnih junaka imena Andreas Kopenko. Dakle, tu već vidimo, da kažem, taj kovitlac i taj lavirint, pogotovo što ovde postoji odrednica lavirint. Pravila sam beleške usput dok sam dolazila iz Novog Sada. Potom šta je tu zanimljivo, kad se tu takođe nađe jedan, srpski rečeno, eksporter, kada se nađe jedan izvoznik, koji nudi jednom slučajnom prolazniku koji sedi pored njega u ligištulu na brodu, kojim oni naravno putuju, nudi da čita jednu knjigu autora imena Andreas Kopenko, pa onda dok oni zajedno čitaju, jedno pored drugog, jel te, u isto vreme čitaju novine, onda se u dvostubačnom, postoje razna tu naravno grafička rešenja, u dvostubačnom nizu se pokazuje šta čita
inženjer, to je taj slučajni, jel te, komšija u Ligeštu na Brodu, a šta čita trgovac hemikalijama, taj izvoznik, da bi se na kraju zaključilo da se dolazi do toga da obojica ipak čitaju jednu istu knjigu koju je potpisao i onda imamo tipografski onda faksimil potpisa ovoga pisca imena Andreja Sukopenko. Priča tu naravno nije gotova sa ovim mojim poigravanjem imena, dakle sa tom mojim sintagmom imena Andreja Sukopenko. Priča se utoliko nastavlja što nije cilj da se dođe do romana dela pisca imena Andreja Sukopenko, nego je cilj da se krene od toga, a Bog zna kuda da se stigne. I tu sad onda nastaju čitave zavrzlame koje su, kako se to kaže, grafički morale biti drugčije rešene, naravno kako je to i u originalu. Šta se tu zbiva? Zbiva se jedna potpuno neobična pričica koja je banalna, putuje se brodom. Neobično, mislim, ovo je sjajno rešenje, pretpostavljam da je to Jovica pronašao, to je sjajno rešenje koje vam daje suštinu svega ovoga što se nalazi kad se udubite u tu pričicu, fenomenalno. To je za mene bilo otkriće, ja nisam znala da će to urednik staviti na koricu. Šta se tu zbiva? Putuje se dakle brodom, putuje taj trgovac hemikalijama, nigde se ne spominje Beč, ali očigledno je da je tu negde ona delta od Pratera, dakle ona predgrađa Beča, pa negde, to zove se Donja Austrija, koja je grafički gore, geografski, do negde austrijsko-mađarske granice, znajući mesta koje se tu pominju, ali neznano kada. Pa se onda tu usput i zaustavlja, pa se opisuju pod odrednicom varoši 1, varoši 2, varoši 3 i tako dalje, mislim, ima ih koliko god hoćete, ali ne znamo gde se to putovanje završava. Odnosno, šta nam nudi ovaj roman Leksikon? On je čak i neobično naslovljen, on se zove Leksikon, odrednica mu žanrovska onda nije leksikon, nego je kasnije objašnjeno da je to roman, a između toga imamo podnaslov koji onda objašnjava kako treba to čitati. Dakle, to je već od naslova, a ne od uputstva za upotrebu koja je, naravno, umesto predgovora, tu je jedina ironija koju je izuzetno dobroćelni pisac ostavio. Kaže, leksikon jednog sentimentalnog putovanja do susreta izvoznika. Druden znači noćni zloduk, Druden jeste lokalitet, ali to pokazuje nemojte da putujete pogrešnim pravcem jer ćete stići na to mesto. I sad, pošto se daje uputstvo za upotrebu kako da se putuje ovim leksikonom, ipak treba od nečega početi i kaže u uputstvu za upotrebu treba početi od odrednice početak putovanja. Potpuno logično. Sad, zgodno je što kad se prevodi roman, onda vi ne morate mu azbučiti i na nemačkom je ta odrednica negde s početka, pod slovom A, Anfang der Reise, a kod nas je pod slovom P početak, tako da je tu već ta zaigranost, jel te, i u prevodu, svakom od prevoda, što negde od sredine, kaže početak putovanja, krenite, ako hoćete, možete i najkraćim putem. Koji je najkraći put? Kaže uputstvo za upotrebu. Čitajte one reči koje su od početka do kraja obeležene kurzivom, italikom. To vam je najkraći put. Stići ćete od početka do kraja, a nećete stići do Drudena, ono što je opasno. To je, dakle, kako da kažem, kostur te priče. A svi oni mišići i sve ono meso te priče jeste sav onaj ostali tekst u oko 700 odrednica koji je štampan uobičajenim slogom. Dakle, ako hoćete to dugačko putovanje, možete da idete na taj način. Šta nudi pisac imena Andreja Sukopenko? On nudi i tom slučajnom brodskom putniku koji se pored njega našao, nudi mu, dakle, da zajaše taj roman i da dizginama određuje kuda će da putuje, kojim pravcem, hoće li dijagonalno ušreg da čita, hoće li redom da čita od A do ŠŠ, namerno sam stavila to ŠŠ, pošto ima određenu, naravno, simboliku, to je poslednja odrednica u romanu. I šta se sada zbiva? Odjedno kad to čitate,
vi vidite da je taj čudesni roman poližanrovski i naučni leksikon, a neće to da bude, da je i roman, a neće to da bude, hoće da bude putovanje, sternovsko, sentimentalno putovanje, da odjednom se pitate, a kako ja sad to da prevedem? Ta strast pisanja koja postoji u tom delu, uopšte, mislim, čitala sam mnogo Okopenka, izaziva, ali na jedan fenomenalan način, provocira eros prevođenja. Nisam sigurna koliko je on uvek uspešan i koliko je to zapravo jedan novi roman i jedno novo delo, oprostite. Jer to poigravanje sa istovremeno, u rečniku kad čitate imate jednu reč, pa prvo značenje je ono što je denotativno, noć, odsečak dana od zalaska do izlaska sunca, pa onda drugo značenje su sva ostala konotativna značenja. Kod Okopenka istovremeno jedna reč nosi istovremeno i denotativno i konotativno značenje. To konotativno je uvek nabijeno erotikom. A pritom uopšte ne pada u kič. Ni u šta što bi podrazumevalo ikakvu trivialnost. Čak Okopenko voli trivialne stvari i o njima piše sa jednim dobroćudnim humorom. Dakle, vi kad čitate Brežuljak, ima ih više, mislim, odrednice pod Brežuljak. Kad čitate Barbaru, kad čitate Ženu od 100 kila, kad čitate Stražnjicu, kad čitate Politika, kad čitate Sveznajući pripovedač, dakle, razne njegove čak mini eseje koji su Okopenkova književna teorija, vi vidite to poigravanje, neću baš tako, nego hoću da mi istovremeno ta reč to znači. Ja vidim Andreasa Okopenka, naravno posećivala sam i tu kafanu u Jozefštatu, blizu je univerziteta. Ja vidim Andreasa Okopenka zapravo kao jednog sjajnog kibicera koji ne vidi samo fiziognomiju jednog čoveka, nego vidi i ono što je iza tih činjenica koje donosi fiziognomija. I istovremeno to, naravno, opisuje. Onoga kibicera koji je kroz prozor, teo u svoj divni brauner, ja mislim da bi obožavao ovu atmosferu ovde, mogao da čavrlja, istovremeno da posmatra ljude i da zapravo postane baština i hazarskom rečniku, isto kao što je još jedan pisac koji se ovde navodi u pogovoru pod odrednicom leksikon romani, svojim zaigranošću kartaroškom u romanu postao takođe baština za onaj naš takođe poznati roman sa tarot kartama. Dakle, sve je to zapravo jedna literatura, bez obzira da li je ona srpska, da li je ona austrijska, da li je nemačka, kako god ga mi to šovinistički zvali. Ja bih rekla na jedan način da je ovo jedan zavodljivi tekst, da u njemu nema ironije, ima autoreferencijalnosti na način kvazi ironije, da je to jedna zamamna igra ne skidanja velova, nego upravo suprotno, pošto Okopenko voli sve suprotnosti navlačenja velova, i da bih ja rekla da je to jedna, utoliko se nudi čitaocu, jedna dobroćudna žestina. Svaki čitalac može da od ovoga romana, to je intencija Okopenkovog dela, da pravi svoj roman. I upravo tako sam u poslednjim rečenicama, u poslednjoj svojoj pogovorskoj odrednici i napisala Alea jacta est. Dakle, kocka vam je bačena, provocirani ste i čitajte taj roman. Hvala vam. Onda smo uzeli da dademo ovo osiguranje od profesionalnog odgovora.
sam uzem ide samo za to. Znači, nisam tražio. To je za neki koliko, ne znam, 20-30 eura. Ja sam osigurao sam na 30.000, dolazi mi je godina. Nešto dinara, ne, ja sam 30 dinara plaćam, to mi je godišnje na kilo. Plaćam ja nešto više od toga. Oni svi, znaš, nešto... Ja pričam s njima, znaš, nešto kao... Tebi jedan pogled ti odgovori. Ja ću da im se parirati, je robi primerak i da spaku. Ali izašao? Pa sad, ostalo još korisno površno, da je kraje nedelje. Znate, u glasniku i koautori knjiga i njihova uloga je gotovo podjednaka da predstavlja onaj duh i taj jezik književnosti koji se pojavljaju u tim knjigama, no kažem na početku Jovica Aćin i kao urednik i kao prevodilac, a zatim ćemo čuti Damu.